Kao što može da se vidi na snimcima koje upravo gledate, kula AFI Skyline Beograd lepo raste u visinu i radovi na njoj dobro napreduju. Može se naslutiti da će ovaj toranj zajedno sa dva manja iz kompleksa Skyline Beograd biti lepo obeležje Savskog amfiteatra i celog Beograda i novi element panorame Beograda. Kula AFI Skyland, koja je najviša od 3 zgrade projekta Skyline, prema planovima bi trebalo da bude završena oko polovine 2022. godine.